Engutero kuteganisa abatura ba Kamurasi omu division ya Nyangahya omu municipality ya Masindi ne ya Kigunjibwa emaziro bwire takozurwe kandi abari kugikoresa nabajango byobuhereza buyona bukashanyarra ahabwe mbera eyengutu ejerumu bebayira babatawuni kanzo timanyire esende zibabaherezo mu musoro muzitekanka orugudo rubi akantu kalivere simpa tukakukyana mitazi 10 mutya cyo kujja akaterekereza timanye mukwenda muta mali mukwenda mulenti tugwire ne pikipiki twachweka maguru nkyo mukola ni mwetaga abana abakazi benda bakubanaga mu ngudo engudo zifire abantu kutekerezaga abasajja betu bali mu bwenzi ntamanya motoka zikwamira mu muhanda ankura nsasire muno ekiro kya lero kinu obwire bukeire mbere tali nungi muno orugudo rumu rusisikaira ko kunanyonyona mukururora ya emotoka zikwikaga zikwama abantu bakugwaho so ati tusaziremu leka tuyalime bitoke niko maiso kutunafunya mere yokulira okubaga bumeteremere kutuyamba tukubonabona orugudo rukusana rumaziro ko mwezi gumu abarukorese ngutweji hona nabajangwa habwe mbere yerumu utanduze yonjiri urugenyure ne yahindukira yo mwezi guno tubone tukugwa emotoka zikugwa abasubuzi tubakubuli kimu cyona tubasubuzi emotoka zikugwa musachi kule bata kubungi nanyo kenga magamba geni twara bana isomero nyagwa nkyine bihoya so bujanjabi government sene ke kutuyambo muhanda gubi orugudo runi kuba mu mbereni abantu bangi bagwirane bigo bandi batwekeiro ebiruka by'abantu byona bitwekeiro aborugudo runi tukumanye kigarukaho Joseph Isingoma chairman w'abavugi ba boda boda na stage ya Kigunjibwa yashaba government okubahwera ekabakorera umuhanda ogu bakatambuza emirimo yabo kurungi tukubonabona nina bakulembeze emihanda bakore yombi yaro bakule makore mutawuni municipality ile government ndore ngudo municipality is supposed to kore emihanda ene ya high end kuruga kola dameya ni kilometer mutero twaganiraho na Joab Businje omunyishengero wa municipality ya Masindi yatugira ngo bwanyuma ya UNRA ekitongore cya 2008 ngudo okwiwaho engudo nyinjo muyanga zikateganisibwa cyoga kuruga ekitongole ekyo kyahirweho kyalekwaho no kwerezebwa bikwato tikireho twasigaza Ministry of Works obwereza road maintenance okurolera no kulinda rundi kudabiriza engudo kugarukirire muno aside ya central government gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.